Season 4 kalau nggak iga bos komen mo bantip ba kilas suspend no nam ta kini kijing mare artali po sopian bat hapo moyong nomor ki error haki ni ki machine ha iga ibro ka kum kajing penjak kajungki kalau kajing dokumen akum ta gitu ki ba ada ban mare ru in sayo opportunity biang mo tengah bat percaya ba kan iga video nomor ba akatu ko weng la shpen mi kerki kibun ma ki ba message bakali sipangane ki ban mare la shai lesni la ready lupa ban lek takarau nam tajong ki ngahaban pen shai pha nam tajong ki ba na du la shai terter la pen sange ig jing mare kemut ba ki mare la shai kasni pinom lek shu shamadan la pen sange bar sopian bar ha food fast mlp moyong kan ma ba mo ngana puli ba kat kum kaneka notice ba pen mi. It has been brought to the notice of the Central Recruitment Board that there was deficiency in the fiscal efficiency test. Ikrem ongre deficiency hno hnuru la bande kamadan la bande ke tamaga fast kata commission nomor bahapo moyong nru baje katu pamare arpo tarik namakla ba ka mi incomplete detail paro bala mare tikra kala khin tikna remi incomplete tena do error hang tu nadu kinombar ka result ro bala ta ro kila pen mi kinombar per bon mare apply minute ka haj ki mi nombar ngwe tena dong turu kala mi detail te kala dei commission ni ong neba conducted at fast mlp PN Moyong Shillong and Food MLP Battalion Sopian in the last 4 days. Ini South ni Baladam, number 18 to 21. Haduk mentakasni arhuai mo. This matter was thoroughly scrutinized by the Central Recruitment Board. The Central Recruitment is committed to ensuring an error-free fiscal efficiency test. Error last tu pada machine hi. Teki ombak kuat bagan long free ban light nikta ki error bro nam takin the fiscal efficiency test. With fiscal efficiency test. Therefore, the Central Recruitment Board, Mekhlea Police, is suspending the ongoing fiscal efficiency test. Habang suspending the fiscal ongoing kini ban salong kai barak suspend no will be announced with immediate effect. Nadu lasai baik la suspend. Kan mau tu badai lasai merek lasai kasni nam tajong fill up suspend bed ada DUB ne AB ne SI ru suspend pero nai lek shu shamadan la suspend ma kan ba nai lek shu lasai lesngi nai lek shu suspend ka jeng merek ka jong pi tekin sa ai ka tarik ka thamai wanam kuslai kata with immediate effect from 22nd November to 2024 nadu ar tarik ini la suspend bed ini. New date for the fiscal efficiency test will be announced at a later date and equal opportunity will be given to all candidates. Kena das ngabagan ema. Te kidon gi bakali na jawai ro gi ong ba nam tajongi kim sange nem te nam tajong phiru hapan sange hi nomor error commission haba error ki artli gi madan haka jong phiru kan error bej shagaro ro kan error bej kamde reban ong yu te ken hapan pentikana shwa ba kin nom error kita gi machine te mutba baro la sange kin convention re eru te mutba baro bej ki sange kin ai biang ka tarik batmai yang apa ya kan notice pokok official website mau. Begitu berarti application ro pine naik slide ren nam tajong pi kin sa ai kanya nam tajong pi ro ya kan new date. Tekmut pa ki admit card organ generate thamai biang kini gewero. Do kini ki pelada mara kini gil saus ngi mau kan mau. Kamtam ki ba feel. Kamtam ki ba feel sngap ha. Pinang yo chance biang pia practice ba biang mala tip pakadon error te equal opportunity long ba en yo baik ya baro. Tekmut pa an ailat biang ya baro ban mara biang sa season kamtam ki ba feel. Kumba kile apo ka humkan kile kumno ki ongba baro kila un marek biang kitu gisngi ki baladab kila un marek biang tang ba ki pas ngan sa anuk sama tang ba ki pas ka syong haki kan ki kwa marek biang nai kim kwa kan long ta te kan ai equal opportunity baro temat baro abi marek biang kamtam ki ba feel mo te practice biang pinang yo chance biang sin to kitu baladab kila duk mensim ba kalong ta ka slam kapor ka baro pila duk mensim ha pila yuba tama menta pila yo mensim biang sa sisen ta praktis bahabiang lek bahabiang wanam lek syuk kumah ka fast katu yung lek maningkong pithan baro kita baro pi ban sutu no menta te sa sisen biang pila yo po biang ban lek bah te pa biang ya tarik ka thamai kin sa notice biang kin sa download biang kan dekat ka thamai kin sa bu biang sa penbek biang hadu ba kila pentip pa kita ki error baro arba la don error hang tu temut ba baro de menyo call opportunity amde bang ban yo tang kata ka bach amde bang ban yo ba tang ka moyong kan yo lada kayo tang ka moyong balai ki kisopian kinom yo habi olang ya baro te wanong slai kata mo te ki sa absen yo kin sange shwa ki garur kin sange shwa te kin sa penbiang bang tarik markin la ikhlas ya tarik baro kala ikhlas am te kin sa penbek biang sa sin kin sa ai daga bathmai
te ngatrai gila syai bah gitu gue te wat nom lek shu sya ka jakamare gi basa jangai le wat nom lek shu la biang la hun ngai kene kedik official wat nom artatin la tikana te ken sapin mi biang ya ki yang tip te lada phirang don jing artatin shu na ganero sa phone tu official helpline number la thong tai dru lai way dru sao ar nyo lai da kan ma wan phone da save itu nomor hagine gi kamare kulit fi don jing don was kam fi don bapen itu baklai fi gino gino jing phone hu tu kalinu tu man yo jing shai ba khamne bha ba de ne ai la ong ba for any queries please contact no any queries fi haban contact kan ka CRB tu nomor helpline number ngadap aina du wasdang ka replacement hadu man ka por nga ai bai tes kan ma wan save ba banda yu ba te tang ni kulisun